Pozdrav svima, moje ime je Grše, dolazim iz Dalmacije, iz Trilja točnije. Trenutno se nalazimo u Splitu, po nama najljepšem gradu na svijetu. Grgo Šipek Grše naj jo je s kolegom Gašperjem takole pozdravil v Splitu. Kaj pa da v najlepšem mestu na svitu? To je romantika samo po sebe već. Da je bila romantika še večja, smo se srečali sredi maja. Najprej na betonski plaži pri bazenu plavalnega in vaterpolo kluba Jadran. Na ponedeljek sredi dneva je bilo že zelo živahno. Predvsem domačini so siesto izkoristili za ohladitev. Grše je predlagal, da se povzpnemo na 10 minut oddaljeni rt Sustipan. Pa moja obitelj je tu baš na Sustipanu, smo imali kuću i otac mi je tu baš kraj lokacije gdje smo u ovoj crkvi kršteni. Sustipan je prijeten park s številnimi borovci. Z obzidja, kjer smo se usedli na klopco, so lepi razgledi proti Hvaru in Šolti. Tu su boravile određeni dio života, tako da to vam je nekako lokacija posebna i u srcu draga. Na Sustipan ima Grše lepe družinske spomine. V cerkvici na Rtu je bil krščen tudi njegov oče. Pa moj život se jako promijenio zadnjih godinu i pol dana, okrenio se doslovno za 180. Grši se je življenje v zadnjih letih obrnilo na glavo. I samo lokalno znanega reperja je postal eden najbolj priljubljenih ustvarjalcev tega žanra na Hrvaškem. Ali da je teško je stvarno. Privarilo bi se mnogi koliko je težak zapravo život pjevača i... Čeprav pravi, da je življenje pevca v resnici težko, v kar redki verjamejo, se ne pritožuje. Od toga šta volim, radim to šta volim i stvarno sam blagoslovljen. Svojo pot na nek način jemlje kot blagoslov. Ne nazadnje od glasbe tudi živi. Pa već odavno, ajmo reći, mogu živjeti već zadnjih par godina, od kad krene taj Badr Hari to 2019. Tu se zapravo sve pokrenulo. Priljubljen je postal že kot alternativni reper, s komadoma Mama Mia in Sip Sip, pa se je ukrcal na jahto hitmakerjev. Sip i ostalih, tu je baš ošlo sve mainstream, tako da sigurno da se tu i zarada povećala i nastup i sve, ali od muzike mogu stvarno živjeti, već zadnjih 5 godina živim samo od muzike. Mama Mia, sve sad imaš da sam ti ja, život prija, sunce, more, led, sangrija. Žandarija, te se traži di sam skrija. Gršelija, krijem sve kanatke zmija. Formulu za uspeh je iskal kar nekaj let. Da, ma sigurno da je teško. Pogotovo u mainstream krugovima tu Hrvatska stvarno dosta zaostaje za ostatkom Balkana. I teško je bilo naći tu formulu koja je malo drugčija od ostatka Balkana, jer Hrvatska ima taj neki svoj drugi zvuk. I mi ne možemo koristiti toliko taj turcizam i to sve što se koristi u Srbiji i Bosni. Kot v vsakem poslu so tudi na hip-hop sceni, poleg talenta, nujno potrebni ustrajnost, ambicioznost, pametne odločitve in sreča. A što se tiče samog rada, mislim, potreban je talent definitivno, ali je potrebna i upornost i ambicija, pametne odluke i sreća na kraju krajeva. Sve se svodi na sreću koju opet treba zaslužiti. Grše verjame, da se vse zgodi z razlogom. Kot otrok in mladostnik sploh ni poslušal hip-hopa. Pa to je zanimljivo zapravo što sam u 19. godine prvi put se susreo s rapom, hip-hopom. Nikad u životu nisam slušao rap. Dolazim iz familije koja je više orijentirana na rock'n'rollu. Izhaja iz družine, ker je bil bolj doma rock'n'roll. Dedek pa je bil celo klasični glasbenik in ga je zato življenjska pot iz Zagreba zanesla v Split. No, Gršo je v hip-hop potegnila družba iz soseske, kjer je živel. Ja sam došao jedan dan iz srednje škole i iz Afrikancije je poslal njemu pismo kao... Na spodbudo prijatelja Johna, ki je že malo repal, je napisal prvi tekst. V garaži so kot skupina Treći čin zadevo posneli. Komad je postal hitić na dalmatinski alter sceni. Tu smo pismo snimili, ljudima se svidjelo. To je bilo tipa 10-20 tisuća pregleda, odmah prva pisma. Grše kot mladostnik ni imel neke prave vizije, kaj bi rad postal. Treniral je nogomet in bil kar talentiran, a je zaradi poškodb odnehal. Trenirao sam nogomet do svoje 13-14 godine. Nogomet danes igra redko, seveda pa navija za splitski Hajduk. Je ovo slučaj da imaš Meksiko ili si neki... Ma ne, obožavam cijelu tu meksičku priču, to je romantika. Na intervju je prišel v nogometnem dresu Mehike, saj, kot se je izrazil, obožuje celotno mehiško zgodbo, ker romantika. Tolito sam spas sa stabla s 10 metara i slomio ruku na dva mista. Ko je po padcu z 10 metrov višine in dvojnem zlomu roke in reber bil primoran končati z nogometom,
ga je rešil Bog, pripoveduje. Kao se kaže, Bog me spasio, stvarno s tim... Bog ga je usmjerio u muziku. S tim što se dogodilo, tada to me je promijenilo cijeli život, jer ne znam u kojem smjeru bi me život odveo da se nisam bavio muziku. Da se nisam počeo baviti muziku. Bio si ministrant? Pa to je trajalo od moje 5. 6. godine do, ne znam kad, do 12. vjerovatno. Kot otrok je bil zelo aktiven ministrant v lokalni cerkvi v mesecu Tril, kakšnih 30 km iz Splita, na celini. V Tril se je iz Splita preselila njegova družina in tam je preživel večji del otroštva in mladosti. Srednjo šolo je obiskoval v Sinju, pred leti pa se je vrnil v dalmatinsko prestolnico. Pa to je dosta kompleksna tema. Ja sam odgojen u katoličkoj obitelji, ja sam refleksija svojih roditelja i što su mene roditelji učili. Do vire ima reper Grše danes na pragu 30-ih poseben odnos. I da sam počeo preispitivati to sve. Vzgojen je bil v katoliški družini. Kot mladostnik se je začel preizpraševati o smiselnosti vzorcev, ki jih zapoveduje vira. I da sam ošao čak na tu ateističku stranu, jer to u mene nije dalo mira, morao sam saznati šta je s druge strane. Za nekaj časa je prestopil na ateistično stran. Saj je moral izvedeti, kako sta življenje in svet videti iz takšne perspektive. A se je vrnil k Bogu. Ne znam živi bez vjere. Kad se udaljen od vjere, cijeli život mi ide prema dolje. To sam svojio dosta puta u životu i vjera mi stvarno predstavlja puno. Brez vjere pravi, da danes kar ne zna živeti. Ko se je oddalil od Boga, mu je življenje krenilo navzdol. Ali muziko radiš liberalno, ne? Pa je, istina, stvarno. I to je nešto šta... To je nešto s čime se ja borim iznutra i s jednom i s drugom stranom i to je neki križ koji ja nosim i... Ko človek posluša Grševe tekste, ki so zelo neposredni in po hip-hopovsko sočni, tudi v odnosu do žensk, alkohola, življenja in družbe, vse prej kot pomisli, da je njihov avtor veren človek. Ali to su neki moji unutrašnji demoni s kojima se ja borim i s kojima trebam izaći na kraj, tako da. Dalmacija bandolero, tapa mi sa dinero, lagan ka brasiljero, cruzan kvarto sa chilerom, bilo mi kiki, moka piki, moli me za diki siki, dupe niki, mala tripi, trka dok plešim pipi. Grše se zaveda, da ima ostra besedila, tudi spoti z avtomobili, lepimi dekleti, ekscentrično modo in nakitom, deluje vse prej kot Boga boječi. Nekada spava na podusan, sada me vode u Hilton, nekada sanja lobusan, sada je prinosim ličon, nijedna me nije tila kad bija sa košaka, bija sa nikom, a sada u backstage-u trkaju kada Split je Kingston, i za mene gang. Demoni različnih sort so tisti, s katerimi se ne bori samo Grše, ampak vedno več pripadnikov mladih generacij. Definitivno ova generacija stvarno ima breme. Ja ne volim kad starijih osuđivaju mlađe jer su stariji ostavili mlađima. Za trenutno stanje nosi odgovornost tudi starejše generacije. Razlogi so tudi vseh negativnostih današnjega sveta, ki ga generirajo tudi družabna omrežja. Tako da mladima sigurno nije lako u ovo vrijeme, anksioznost je ogroman problem među mladima i depresija. Anksioznost in depresija sta med mladimi prisotni tudi v Dalmaciji, opaža Grše, ki ima tudi sam izkušnjo z mračnimi obdobji. Ti si se borio sa depresijom. Možeš nam reći malo o tome više? Pa ja sam se borio s depresijom radi nerednog načina života. Tvegan način življenja, tudi s konzumiranjem različnih opijatov in s kockanjem, je mladega reperja pripeljalo na rob. Padel je v depresijo. Jako je teško bilo se izvući iz toga, ali... Z depresijo in anksioznostjo se je uspešno spopadel, čeprav se občasno še vedno znajde v temi. Nije još to skroz do kraja prošlo, ali eto, bolje je puno nego što je prije bilo. Pravi, da ga je poleg vire rešil tudi spremenjen življenjski slog. Zdaj živi veliko bolj zdravo. Pa spasila me vjera i to što sam promijenio način života i što sam... Ključno vlogo je odigrala njegova žena Rafaela. Odkar jo je spoznal, ima drugačno življenje. Reperski hiti pa so na nek način realen spomin na malo drugačne čase, ki jih je izkusil. Nisam više na ulicama, sad ću možda pričati o ulicama, tako da paralelno jedno i drugo ne ide. Živeti ulično življenje z neskončno zabavami in brez vseh omejitev je na dolgi rok nemogoče. Normalno, moraš proći to određeni dio života, da možeš pričati o tome i da znaš o tome, ali paralelno voditi jedno i drugo, to je, nema šanse.
kako priča je počela. Odakle da krenem, ja sam dite asfalta, rođen u doba nevere. Ja sam dite igrališta, klupa zgrada, pristaništa, slija Franja, radost kad krene, sunce iza kiša. Grše je na klopci parka Sustipan na suho odrepal komad z naslovom Suza, ki je drugačen od večine. Pogreška, krivi ishod, još jedan promašen života, priča bila je lipa, bija sam dite oltara, susjede nervira, balun stalno odzidje od zvanja. Komad Suza, torej Souza, je autobiografski. Napisal ga je v 45 minutah. V verze je izlil svoje celotno otroštvo in mladost. Nikad neću zaboraviti sreću prve bicikle, povratak staroga i njegove blizine. Komad Suza se konča z verzom. Budi iskren prema sebi, jer to put ka sreči. Oziroma, bodi iskren do sebe, ker to je pot k sreči. To zelo spominja na pesem Put ka sreči, pot k sreči, ki jo je napisal legendarni hrvaški rocker Bare. Ono krajo mi je vrlo zanimljivo, ne? Put ka sreći, pomislio sam i na Bareta i ta njegov komad, tako droge i sve. Da, evo viš, nisam obraćao uopće pozornost na to, ozbiljno. Sad kad smo ti rekao kad promislim, stvarno je. Ono. Tudi reperski recept za srečo nekaj prida drugačen od generalnih usmeritev. Biti sam svoj in živeti čim bolj enostavno. Pa put ka sreći je biti zapravo svoj i živjeti po meni šta je jednostavniji život. Proti koncu pogovora smo se dotaknili še stanja duha v Splitu, ki je že od nekdaj zelo razburljivo in nedvomno drugačno kot v mestih na celini. Prije dosta godina već su TBF napisali pismo Splitsko stanje uma. Kakvo je možda današnje splitsko stanje uma? Šta bi ti možda rekao? Pa Split se dosta i promijenja i... Tudi Split se seveda spreminja, vsaka generacija mu prinese nekaj novega. Ta južnjački, splitski... Stalen pa je južni temperament, ki vpliva na splitsko stanje uma. Je se promijenilo dosta toga i nije se promijenilo dosta toga od tih vremena kad je TBF izbacio splitsko stanje uma. Pa da li je droga još uvijek problem na ulicama u Splitu? Droga je veliki problem i dalje u Splitu. Še vedno pa je velik problem droga. Grše to spet pojasni z južnim temperamentom. Droga ima namreč pomemben status na jugu Italije, pa na jugu Španije, ne nazadnje tudi v Južni Ameriki. Nešto ima u tome zraku, vjerovatno. Kot da je nekaj v zraku. No, malo pa pripomorejo tudi različni dogodki, kot je naprimer julijski festival Ultra, ki je tudi nedavno terjal davek zaradi prevelike konzumacije opijatov. Dosta krivih gostiju dolazi, da se ne znam kako se drugačije izrazija, jer imamo dosta problema stvarno s tim mlađim turistima gdje uriniraju po gradu i nužde. Grše pravi, da je problem množičnega elektronskega festivala v tem, da privablja celotno mašinerijo tudi problematičnih praks in ljudi in da takšen turizem na dolgi rok nima prihodnosti. Iako sve to daje neku čar Splitu i dalje ga ne bi mijenjao za ništa, tako da. Grše se trudi biti kritičen opazovalec tudi širšega družbenega dogajanja okoli sebe, čeprav se mu zdi, da so tudi v hip-hopu vsi jezni povedali že skoraj vse. Prošlo je to vrijeme bombe pa i tih poruka i previše toga se ispričalo. No, si je pa Grše skupaj z Vojkom V, še eno splitsko legendo, prislužil tožbo znanih nogometnih bratov Mamić. Da, tužio nas je Mamić, ali je na kraju odustao od tužbe, jer se ne može pojaviti u Hrvatskoj. Nogometni menedžer Zdravko Mamić je na koncu odstopil od tožbe, saj je na begu v Bosni in Hercegovini, tako da bi ob morebitni udeležbi na procesu na Hrvaškem pristal v zaporu. Nekad je potrebno malo kritizirati, definitivno. Stališča do podnebnih sprememb Grše nima čisto razdelanega. Po rojstvu otroka ga skrbijo predvsem vojne. Pa sigurno da se ta svijest probula o mene dolaskom bebe. Zaveda se, da slej ali prej skoraj da vsaka generacija doživi kakšno vojno. Želi si, da bi bilo njegovemu sinu Franu z vojnami prizanešeno. I znam da to slijedi. I to me najveći strah možda donosi. Grše to poletje na polno koncertira predvsem na Hrvaškem. Vedno bolj pogosto se udeležuje tudi večjih festivalov. Nastopil je tudi na letošnjem Exidu v Novem Sadu. Z objavo selfija z Baby Lazanjo je napovedal zelo verjeten duet s trenutno najbolj vročim hrvaškim glasbenikom. Jako mi je drago što se to dešava, to da mi je neko rekao nazad par godina da će se u Sloveniji slušati, stvarno ne bi vjerovao.
Pozimi je nastopil tudi v enem izmed ljubljanskih klubov, sicer pa ima v Sloveniji tudi vedno več fanov. S slovenskimi hip-hoperji nima posebnih stikov, izjema je izolski reper in producent Drill. Pa slabo, u kontaktu sa jedino bio sa Drill. Da, s Drill. Nešto smo trebali ovo lito imati neku gažu, zajednički neki koncert, sad ne znam šta je s tim, nijem se još javio, ali s njim sam bio nešto u kontaktu, tako da on je jedini možda uz Maraja, ona je bila na Svi Star prošle godine, nju sam prvi put čuo tada, ali ona... Masaja. Ne Maraja, ampak seveda Masaja. Da, ona je top, ona je baš umjetnost. Malo mu je žal, da zaradi jezikovnih omejitev slovenski glasbeniki težko uspejo na Balkanu. Izjema je seveda Senida, ki jo zelo ceni. Ma da, Senida je po meni najveća umjetnica novih generacija, tako da Senida je ogromna veličina i baš ima ogromno poštovanje prema njoj. Nastupali smo sad na istome festivalu u Francuskoj, baš u Les Soresu, u skijalištu. Ona je genijalac. Baš genijalac. Se traži di sam skrije, duše lija, krijem sve ka noge zmija. Mamma mia, sve sad ima šta sam ti ja. Život prija, sunce, more, led sangrija. Žandarija, te se traži di sam skrije, duše lija, krijem sve ka noge zmija. Klepet z Gršo smo na rtu Sustipan ob fantastičnih pogledih na morje z otokoma Šolta in Hvar v ozadju zaključili s klasičnim vprašanjem. Evergreen question, ali šta ti znači more? More liči, brate, to je Oliver pokojni Dragojević rekao i to je stvarno živa istina. Ko je god iskusio to, potvrdit će to. Život uz more je stvarno prelip. Življenje z morjem je izjemno lepo. Pokvariti ga ne more niti zima, niti veter, niti drugi življenjski izzivi. Psiha je igrati se opasno psihom kad je ta južna u kontinuitetu tipa određeni period. Ali more, Dalmacija, sve to stvarno je lijek za dušu. Poslušali ste podcast zgodbe Vala 202. V Splitu sva se z vzhajajočo zvezdo hrvaškega hip-hopa Grgom Šipkom Gršo pogovarjala Gašper Andrinek in Luka Hvalc. Ker je poletje, ostajamo v Dalmaciji. V naslednji epizodi se pridružimo pokojencem na Hvaru. Tako dođemo popodne oko 4 do 5-6, tamo unutra igraju malo karte, popijemo po pivo i večera i gotovo. Gospod Joško sredi mondejnega Hvara prav vsako popoldne balina z upokojenskimi prijatelji. Polni so izkušenj in modrosti. Da, i nema to tako, ovdje se malo zezamo u hladovini, a uvijek svaki dan su isti, malo priče, malo zezanja i tako, nama neke igraju na karte, neke na ove balote i to tako na prođe dan. Če imate kakšno zanimivo poletno zgodbo tudi vi, mi lahko pišete na luka.hvalc@rtvslo.si. Veseli bomo vaših odzivov, seveda pa se lahko na podcast zgodbe naročite v vseh ustreznih aplikacijah.